Mwaramutse turi tariki 7 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Igihugu cy'Uburusiya, igihugu cya Ukraine, igihugu cya Iran, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo intambara barayikomeje. Ariko twahera muri Iran. Iran ikomeje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri joro rikeye ryabaye ijoro ry'ibyago biremereye cyane ku mpande zombi. Igihugu cya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zacyatatse zikigabaho ibitero bidasanzwe kije kwihaniza, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bitero bimaze iminsi bigabwa na Leta ya Iran. None ubu byongeye guhindura isura. Ibice bitandukanye byo muri Iran byakubiswe ibisasu, ndetse n'ibice by'ingenzi cyane nka Qashem Island cyangwa se ikirwa cya Qashem byagabweho ibitero biremereye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bace intege ubushobozi bwa RGC imaze iminsi yahigize akarakajyaye igaba ibitero bikomeye cyane ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikoze ku rwego rwo guhamya Iran ndetse no kwibwira yuko ikwiriye gutuza ikareka komeza kuzamura amarere ngo urugamba kurutsinda ntago bazarutsinda, nibashake babyumve kandi babyiteho. Ntago watsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo biguhire, ibyo ngibi byo nukuvana y'amaso. Muri Hormuz ariko Iran nayo yakoreye agashya, iraharasa irasamwo ubwato bwihaye gutambuka mu gihe kandi nanone batera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko niba ikomeje ibyo bikorwa na Iran iraza kwihorera ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagurukiye izi ndege za gisirikare za Leta za Amerika zaje kurasa kuri Iran. Iran yahabaze neza, irahazi neza, igomba kuza kuhahagarika burundu. Iran yabwiye Amerika ko irayikorera nk'ibya Hiroshima ndetse na Nagasaki byabereye mu Japan, cyagiye akoreshwa intwaro za kirimbuzi, ari nabwo wavuga ngo zakoreshejwe bikamenyekana ko ziteje akaga gakomeye cyane mu isi. Ni mu ntambara ya kabiri isi yose, Hiroshima na Nagasaki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubise atomic bombs. Rero Iran yabwiye iti mumenye kandi mubyiteho, amateka tubwira ko rimwe babimwakoresheje intwaro za kirimbuzi, ariko ubu ngubu noneho ibi bishobora guhindura isura mukamenya neza ko ibyo mwakoreye abandi namwe ubwanyu mwabikorerwa. N'amagambo yatangajwe n'ubutegetsi bwa RGC butangariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bababwiye byose babaho umuburo wa nyuma kuri ino bitero byo muri Asia bwa hagati, ndaje mbigarukeho byose mbikubwire, ndetse n'iterabwoba bashyize kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sibyo gusa, Uburusiya nabwo bwaraye bwihaniza Ukraine ibisasu birenga 500 bya ballistic byarashwe ku gisirikari kugeza ku rwego banarimbuye ikigo cya gisirikari cya Leta Ukraine cyari munsi y'ubutaka, aho bari babikaga intwaro zihariye ndetse n'ibikoresho by'ubutasi niho bapangiraga urugamba. Leta ya Russia yahibasiriye ku rwego rutangaje iti ntabwo mushobora kuza kwihanganira ibikorwa bike gusa, ahubwo mugomba kumenya neza cyane ko ni byinshi tubizanye mugomba kubyuza. Niko bimeze, nawe ushobora kuduhagarika, we are unstoppable, ntabwo duhagarikwa ku byo twiyemeje gukora. Iyi ni Russia yateguje Leta ya Ukraine ibyo bagomba kubakorera, mu gihe Ukraine nayo yumvaga ko izakomeza kurwana, ariko bari kugenda bayica intege umunsi ku wundi, barasa ahantu y'ingenzi cyane, ahantu habitswe amasasu, ahantu hari abasirikare bakomeye, ku buryo ngo Ukraine igomba gusigara ari imbokoboko nta kintu ifite yakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri make ni ukuyica imbaraga ku buryo Ukraine yisanga usibye kumanika amaboko nta kindi yakora, kuko Uburusiya bwayiruhije imbaraga ku buryo bugaragara. Ku bw'izo rero ngo agomba kwemera yuko Abarusiya ari bakibamba, Abarusiya bafite imbaraga, Abarusiya bafite ubushobozi. Ukraine igatuza ikareka amarere irimo yo gukomeza guhangana n'igihugu cy'Uburusiya kivuga ko kirwanya neonazi cyangwa se ubunazi bushya bwo muri kino kinyejana buturuka mu burengerazuba bw'isi buza kwibasira abatale cyangwa se abaturage b'Abarusiya, abahoze ari Abasoviet. Ngo ibyo ntabwo bizakunda. Reka byose nze tubigemo kamwe ku kandi kuri kuvuga uko byakabaye, na kimwe turasiga ku ruhande. Jewe muri abana ndumungu wa Kamanzi uruwande, ikaze tuyone ku musozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese.
rugamba ari kuba impinduka zikomeye cyane kuri buri ruhande. Frontline yose ari kubera impinduka, uruhande rwose kugaragaza icyo rushoboye, ariko kandi nanone bikongera gutera icyoba cyinshi cy'uburyo ibibazo nk'ibingi bishobora gukomeza kuba muri kariya karere k'Uburasirazuba bwo hagati, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zanga kwemera ngo gusuzugurwa, zigakomeza gushinga umutwe cyangwa se kuryama ku mutwe bavuga yuko batazigera bemera agasuzuguro ka leta ya Iran, mu gihe Iran nayo ivuga ko itazigera yemera gusuzugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri bose ngo barwanya icyitwa gasuzuguro, banga gasuzuguro, bagomba kurwana mpaka babonye icyubahiro. None mu buryo butunguranye cyane, igitero gishya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibasiriye ubutaka bwa Iran, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zaje kwihaniza leta ya Iran imaze iminsi isuka ibisasu muri Hormuz n'ahandi. Nk'uko zatangajwe, ibisasu bikomeye byongeye kumvikana muri Iran, mu gihe nanone IRGC itangiye nayo kurwanya Amerika. Ibi bikaba byatangiye guhwihwiswa ko hazongera kubaho ibikorwa bya gisirikare mu gihe ari umwuka mubi mu karere bikomeye. Ubwo cy'itangazamakuru cya Iran cyitwa Tasnim gifitanye isano n'umutwe uyoboye igihugu cya Iran IRGC cyatangaje ko humvikanye ibisasu bibiri ku kirwa cya Kesh ndetse ni mu ntara ya Hormuzgan. Kivuga ko ku makuru aturuka aho hantu, Tasnim yavuze ko ibisasu byatewe kandi byatewe n'umwanzi hafi y'umuryango ugana ku muhora wa Hormuz, umwanzi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngariho bibasiriye cyane. Ibisasu byaturitse bivugwa ko byumvishwe ahagana saa 9:40 z'umugoroba, igihe cyo gace cyaho ngaho nyine ku masaha y'ikigoroba. Iran yahise ikomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo yirinde ibitero by'umwanzi, gusa amakuru yongera kwemeza yuko mu masaha yakurikiye hongeye kumvikana urundi rusaku rw'ibisasu. Aya makuru yongeyeho ko iby'igisirikare cya Iran cyagezeho bizatangazwa mu masaha ari imbere muri guhangana na bino bisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiriye Kesh Island. Guverineri wungirije Ahmad Nafisi Hormozgan, ushinzwe umutekano na politike n'imibereho myiza y'abaturage, yavuze ko nta bikorwa bibi byabaye byahitanye abantu benshi. Yemeje ko nta n'umuntu wari wemezwa ko yapfiriye ku kirwa cya Kesh cyangwa se mu gace ka Bandar Abbas. Yongeyeho ko abayobozi barimo gukora iperereza ku cyateye iyo turika ry'ibisasu n'icyo cyari rigamije. Igikorwa cyongeye gukurura nanone umwuka mubi ku kirwa cya Kesh. Ni kimwe mu birindiro by'ingabo z'ingenzi za Iran IRGC, kubera ko ari cyo kirwa kinini mu kigobe cya Perse giteganye n'umuhora wa Hormuz, ahantu hakomeye ho kunyuza ubwato butwaye petrol nyinshi kandi hajya hakoreshwa cyane cyane muri iyi minsi. Rero kuba bahibasiriye bakaharasa zongeye gusa nkaho bihagurukije Iran yemeza ko itaraza kwihanganira agasuzuguro nk'aka ngaka. Niko Iran nayo ihise iteguza ko iraza gusubiza biremereye. Uretse aka kamaro ka Hormuz iri hafi y'ahabarashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni agace nanone k'ubukerarugendo, hari inyubako, ibikorwa remezo n'ibindi. Kesh Island inafatwa kandi nk'indiri ikomeye ya gisirikari ya Iran. Bikekwa ko iki kirwa kirimo ibisasu binini byo munsi y'ubutaka bibitsemo, ndetse hakomejwe n'ingabo za IRGC mu buryo buhambaye byo guhangana na buri wese washaka kumenyera ubutaka bwa Iran. Amakuru akemeza yuko kuri iki kirwa hafi ku nkombe za Hormuz haba hari uburinzi bw'ikirere ndetse na za rocket launcher ishobora kwibasira amato muri HMS mu gihe yaba atambutse adafite uruhushya, cyangwa se amato y'umwanzi ya gisirikari ashaka kujya kwibasira igihugu cya Iran. Umwanya wayo rero wo kuyobora utuma Iran ibasha gukurikirana byimbitse urujya n'uruza rw'ubucuruzi n'urwa gisirikari runyura hagati y'ikigobe cya Hormuz cyangwa mu kigo cya Perse. Kuba rero Kesh ihari ni ingenzi cyane cyane kuri Iran. Ibya gisirikari biri ku kigo cya Kesh bishimangira akamaro kabyo mu mirwano iyo ari yo yose ibera ku muhora wa Hormuz, ndetse kagaragaza neza cyane ko iki kirwa ari ingenzi kimwe n'ahandi henshi habera ibikorwa by'imyiteguro yo kurwanira ku mirongo y'imbere. Nyuma y'ibyumweru byinshi by'ibitero bikomeye bya Amerika, Repubulika y'Isilamu ya Iran yareje ubutumwa bushya buteye ubwoba. Kuri inshuro Iran isa nkaho ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko burya atari buno, ubu ngubu Iran nayo yiteguye kwambarira urugamba, cyangwa se yiteguye kwambarira gukora ibishoboka byose kugira ngo ihangane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba ari ukumvana imitsi bazazumvane, ariko Iran
ngo nta gahunda yo gucika intege bafite ni ukomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Leta zimwe za Amerika zo zigaba igitero bazi neza ko icyo gitero kiraza guhamya leta ya Iran, maze leta ya Iran igatuza. Gusa bikaza kugaragara neza cyane ko leta ya Iran atari wo mushinga wo guturiza leta zimwe za Amerika bafite, aho bagomeza kurwana hasi hejuru. None bageze ku rwego bateresha ubwoba leta zunze ubumwe za Amerika ngo bazayigabaho ibitero nk'ibya Hiroshima na Nagasaki nk'uko nayo ubwayo yabigenje igaba igitero kuri Japan mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mutese byagenze gute kugira ibyo bivugwe? Ni umuburo uteye ubwoba cyane, cyangwa se umuburo uteye guhangayika gukomeye. Leta zunze ubumwe za Amerika ku bijyanye n'intwaro zayo za kirimbuzi irashinjwa akaga gakomeye ku bantu mu gihe yakoreshaga amahano yo gutera ibisasu Hiroshima na Nagasaki. Ubwo Ubuyapani bwizizaga isabukuru y'imyaka 81 habatewe intwaro za kirimbuzi Hiroshima, Iran yakoresheje umwanya wo kwibasira politiki ya kirimbuzi ya Amerika. Ivuga ko igihugu gikomeje kuba leta yonyine yakoresheje intwaro za kirimbuzi mu ntambara, kigikomeje kwagura no kuvugura intwaro zacyo kandi no gutera amahane mu isi. Ubutumwa bwa Iran i Vienne bwavuze ko ibyangirijwe n'ibisasu byo mu 1945 harimo impfu nyinshi, ibyangijwe hirya no hino n'imirasire ituruka ku bisasu bya kirimbuzi. Ingaruka zabyo zakomeje kubaho mu bisekuruza bitandukanye, byerekana impamvu isi igomba gukurikirana intwaro za kirimbuzi burundu. Tehran yavuze ko gukumira indi ntwaro yaraswa nka Hiroshima cyangwa se Nagasaki bisaba kwiyemeza by'ukuri bakavana intwaro za kirimbuzi burundu kuba zifite ururimi rw'imbere Leta zimwe za Amerika. Ubutumwa bwa Iran bwanashimangiye kandi ko nk'igihugu cyasinye amasezerano yo kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi, Iran ishyigikiye gukuraho intwaro za kirimbuzi zose mu gihe yarengeraga icyo yise uburenganzira bwayo bwemewe n'amategeko ku bumenyi n'ingufu ya kirimbuzi mu mahoro. Shinje Washington ko yamaze imyaka ibarirwa muri za 40 inanirwa kuzuza inshingano zayo za NPT ku bijyanye no gukora intwaro za kirimbuzi. Meya wa Hiroshima Kezume Matsui yaburiye ku ruhande ko gukomeza kwemezwa kw'intwaro za kirimbuzi binyuze mu gukumira kwanga gushyira mu bikorwa amasezerano ushaka guteza urundi rugomo rukomeye kandi rwabyara indi Hiroshima na Nagasaki cyangwa se ibindi bizago bikomeye. Yagize ati Iterambere bangamiye amahanga yose kandi rirasaba ko turyitaho byihutirwa kugira ngo hirindwe ko imihangayiko iteje akaga yazongera kuba handi. Umugore wasanzwemo indwara ikomeye ya kirimbuzi nyuma y'iturika ry'ibisasu byatewe n'indege yazize ibi bikorwa bibi cyane, kandi yavuze ko ibingibi ari ibikorwa bya kinyamaswa bikorweshwa cyangwa se bikorwa mu ntambara hibasirwa abantu badashobora kubona uburyo bacika ibisasu bya kirimbuzi. Ati tuba dufite ibyago bikomeye byo kwemera ko uruziga rudashira rwakomeza kubaho rw'urugomo bishobora kutuyobora mu nzira izatuma habaho Hiroshima ya gatatu cyangwa se Nagasaki ya gatatu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we yanasabye ko hashyirwaho ingamba ku isi yose zo gukuraho intwaro za kirimbuzi. Avuga ko Hiroshima ari ikimenyetso cy'ubudahangarwa n'icyizere mu gihe amahanga yose bafatanirije hamwe guhangana n'ibikorwa cyangwa se no gutunga intwaro za kirimbuzi. Rero mu gihe baba babyitayeho, mu gihe isi yose yaba yitaye kuri icyo gikorwa, byaba bigiye gutuma amahoro n'ituze biboneka mu isi kandi hakaba hatazongera gukoreshwa intwaro za kirimbuzi ukundi. Ari nacyo Antonio Guterres avuga yuko gikwiriye muri kino gihe kugira ngo amahoro ahinde cyangwa se amahoro aboneke. Hakwiriye gufatwa ibyemezo bihamye byo kurwanya intwaro za kirimbuzi ko zakongera gukoreshwa mu isi yose muri rusange. Gusa utazikoresha ni kimwe no kuzitunze ni ikindi. Kuba hari ushobora kutazikoresha ikazitunze n'ubundi baracyateye inkeke ko ashobora kuzazikoresha mu gihe runaka. Niyo byatumye Iran nanone ku munsi w'ejo ivuga yuko mu gihe Leta zimwe za Amerika gikomeje gutunga intwaro za kirimbuzi, Iran nayo iziga uburyo yatunga izi ntwaro za kirimbuzi kuko yabizitunze mu byo kurengera umutekano wayo. Mu gihe Leta zimwe za Amerika nayo yabikomeje gutunga izo ntwaro za kirimbuzi, Iran nta kuntu yakicara ngo itumbika amatama ibona ko Leta zimwe za Amerika yo ntacyo yitayeho ikoresha cyangwa se itegura uburyo bwo kuzakoresha izi ntwaro za kirimbuzi. Ari nabyo Iran ivuga yuko biteye isoni, biteye ndetse n'ikimwaro kubona igihugu gishyigikira amahoro ngo mu isi cyane kurusha ibindi, ari nacyo kishyira imbere ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi.
Hashingiwe rero kuri ibyo ngibyo biri kutangazwa cyangwa se biri kuvugwa, hashingiwe ku makuru akomeje kujya mbere, nuko kuri ubu ngubu ibigaragara ari uko leta ya Iran yarangije gusa naho isinya ko leta z'ubumwe za Amerika nibakomeza gutera ubwoba Iran ku ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi, Iran nayo itazabura kuzikoresha yihaniza leta z'ubumwe za Amerika. Muri make Iran nayo nta kikiramira, izakoresha izo ntwaro kugira ngo Amerika igabanye ubushotoranyi kuri Iran. Amerika iye kuzakomeza gushotora Iran nayo igitinya ko Iran ifite izi ntwaro za kirimbuzi zanakoreshwa mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya leta z'ubumwe za Amerika. Niba Amerika itunze intwaro za kirimbuzi, gute Iran itatunga intwaro za kirimbuzi? Niko bibaza. Nimba leta z'ubumwe za Amerika zikoresha izo ntwaro za kirimbuzi mu gutera ubwoba abandi, kuki bo batakoreshwa intwaro za kirimbuzi baterwa ubwoba? Iran ibona neza ko ubwo busumbane bugomba guhagarara, ibyo kumva kumwe arenze undi, hari ukomeye kurusha undi, hari uwemerewe ibingibi undi atabyemerewe. Kuri Iran ngo icyo gihe kirarangiye, icyo gihe kigomba guhagarikwa, icyo gihe ntabwo kikihabwa intebe. Ubwo isi yose igomba kumenya neza yuko abo mu isi banganya imbaraga, abo mu isi yose banganya ubushobozi, ubw'ibyo buri wese agomba kubaha mugenzi we, bitabaye ibyo ngibyo bakumvana mu mitsi bagahangana. Leta z'ubumwe za Amerika ntibizwi neza niba zizemera iki Iran ivuga cyo kuba nta koreshwa ry'intwaro za kirimbuzi rigomba kongera kubaho mu isi, wejyanye no kuvuga ko leta z'ubumwe za Amerika izemera guhagarika ubushobozi bwayo bwa kirimbuzi, ikemera ibyo nka leta ya Iran isaba, ikemera iby'imiryango itandukanye harimo n'umuryango w'abibumbye usaba wo kudakoresha intwaro za kirimbuzi. Ubwo tuvuze ku ntambara zikomeje gukomera mu isi, tukaba turi kuvuga ku byago bikomeje kuba mu isi, reka tuvuge no kuri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine nayo ikomeje kuba icyago kidasanzwe, ikomeje gutera amakuba ku rwego ruremereye. Ni intambara ikomeje gutuma ibintu byose bisubirwamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho leta ya Russia ikomeje kwibasira igihugu cya Ukraine giterwa inkunga na leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu z'i Burayi, kugeza ku rwego mu masaha amwe gusa bagira gutya bagashuka ibisasu byinshi cyangwa se bakohereza bya misile balistique byinshi ku butaka bwa Ukraine, kandi Ukraine idafite ubushobozi bwo guhangana n'ibyo bisasu bya misile balistique byoherezwa ku butaka bwayo. Ibyongera kwibazwa impamvu leta ya Russia idashyiramo agahenge cyangwa se idatanga impuhwe kuri leta ya Ukraine kugira ngo Ukraine barebe ko bamara kabiri bite n'ibitero bitoroshye biba byatewe n'igihugu cya Russia. Uti bimeze gute, byagenze gute masaha ashize? Tubwire. Nkuko bigarukwaho cyangwa se nkuko biri gutangazwa cyane, Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Ukraine kuva Kiev yatangira nayo gukora ishoboka byose ngo yirwaneho, ariko Uburusiya masaha y'ijoro hafi y'umugwa mukuru bwahasutse ibisasu byinshi cyane, banasura amashusho agaragaza uko ibitero byagenze i Blavary. Nkuko bishimangirwa hafi y'umurwa wa Moscow, nanone havugwa ko haturutse ibisasu byinshi, kandi ibyo bisasu byari bifite gahunda yo kwataka igisirikare cya Ukraine kugira ngo Ukraine ihure n'ibyago biremereye. Ikigo cy'indege cya Blavary muri icyo gihe kimwe muri Colombe, indege z'Uburusiya bivuga ko zarashe ibisasu bya FIB 500 ku birindiro byo munsi y'ubutaka bya Ukraine, aho abapilote ndetse n'abasirikare bakomeye ba Ukraine basanzwe bakorera bibasiriwe n'ibi bisasu ku rwego ruremereye. Moscow ivuga ko abantu benshi bishwe mu gihe amasasu, ibikoresho by'intambara by'ikoranabuhanga n'ibikoresho byo kurasa indege ya pilote byangijwe. Mu itangazo Uburusiya buvuga ko ingabo zabwo zasenye ibirindiro bya gisirikare bya Ukraine byari biri munsi y'ubutaka mu karere ka Kherson bakoresheje ibisasu bya FIB 500. Bivuga ko imirwano yahitanye byibura abantu benshi, bishobora kuba harimo ndetse inzobere z'abanyamahanga zizaraje gufasha Ukraine muri iyi ntambara, ngo ushobora kuba ziciwe muri kino gitero cyagabwe n'igihugu cy'Abarusiya. Moscow ivuga kandi ko amasasu agera kuri tone 2 ibikoresho by'intambara by'ikoranabuhanga hamwe n'ibikoresho byo kurasa indege za pilote byangijwe muri iki gitero. Models Birds ni ishami rya Ukraine rikora indege zitagira abapilote ryashinzwe ngo rizajye rifasha igihugu cya Ukraine, ryashinzwe n'abazwi nka Robert Bravdi.
rikoreshwa nk'ikimenyetso cyo guhangana. Hagati Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yasohoye amashusho ya tariki 6 masaha y'ijoro avuga ko yagaragaye nyuma y'ibitero by'indege zitagira pilote ku kigo cy'ibikoresho kiri i Blavary mu nkengero za Kiev. Hanyuma ntibirashobora kwemezwa ku giti cya Ukraine ubwayo ngo yemeze uko kino gitero cyagenze. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje kuwa gatatu ko ingabo zayo zagabye igitero ku bigo bitanga ibikoresho n'ibigo bitanga inkunga gisirikari. Wibuke ko Bravary yagizweho ingaruka ikomeye cyane n'ibitero by'Uburusiya maze birangira habaye uburyo bukomeye cyane. Uyu wituriye kino kigo Bravary nawe ubwe yigeze gushinjwa ibitero by'iterabwoba akatirwa igifungo cya burundu adahari n'igihugu cy'Uburusiya bitewe n'ibitero byabereye mu gace ka Kursk. Vuga ko Bravary yagizemo uruhare nyirizina, maze nawe rero mu kurangiza ahita ashinga ikigo cyamwitiriwe cyo kitata Abarusiya. None Abarusiya bakimanyuye. Abarusiya bagize gutya bakoresha ibitero bidasanzwe bibasira ako gace ku rwego ruremereye, barangije barahataka ku buryo budasanzwe kugeza ku rwego Uburusiya bwahise buhatera igihombo gikomeye cyane. Nawe tekereza kuhasenya radari, kuhasenya uburyo bwo kohereza drone, kuhasenyera ibikoresho by'ibisasu hafi tone 2 zirenga, ukongera ukarimbura n'abasirikari bari bahari. Ari akantu toto bavuga ngo kakozwe. Cyari igikorwa kiremereye cyane cyo kwihaniza igihugu cy'Uburusiya cyakoreye Ukraine cyane byakubise mu gace ka Bravary mu mudugudu wa Velika Deka ndetse n'agace ka Kwiti Perimowa. Abakozi bashinzwe ubutabazi bw'ibanze banarwanyije inkongi z'umuriro zari zikomeye cyane muri kara gace, ariko no mu gace ka Chiki na Sofieka Abroskivka muri Kiev bwaho inkongi z'umuriro zagaragaye mu midugudu ya Obolanski, Skyatlonski ndetse na Horoshevski n'agace ka Denisnavski. Habaho guturika gukomeye hamwe sinashoboraga kubyemera. Narigeze kuba muri Kiev kandi narumvise ibisasu mbere, ariko ubu naho bihuriye n'ibyo twigeze kuba. Ntabwo washoboraga no kumva ko ari misiri imwe. Sinzi n'icyo ari cyo baduteye, niba ari misiri cyangwa se urundi runtu tutazi, ariko ntabwo washoboraga kumva misiri ubwayo. Muraba witurika uhita utigisisi, nibyo twese twumva cyane. Ni byiza ko twashoboye kuva muri iyo modoka twari turimo, nkuko byatangajwe n'abayobozi ba Ukraine. Uburusiya ngo bwarashe ibisasu 24 bya misiri ballistic, ibisasu bigenda ku muvuduko mwinshi cyane budashobora gupfa gutangirwa na drone 115 mu gitero bwacyo. Ukraine yavuze ko kandi yafashe drone 98 zajya pilote, ariko ntiyabasha kurasa misiri n'imwe muri izo misiri zoherejwe na Russia. Nari yagaragaje ko icyuho kiri mu ngabo zirwanira mu kirere za Ukraine kigenda kiyongera, kandi bikomeje kugaragaza neza cyane ko uburinzi bwa Leta Zunze Amerika bwa Patriot bunasigaye muri Kiev ari bukeya, ndetse n'ibikoresho byo kwifashishwa nabyo ari bike, kandi Amerika ikaba itafite gahunda gutanga ibyo bikoresho. Ariko nese bitanga nayo bikeneye murasazo bw'agati ni muzi kuno Iran yuko batimbagura. Ukraine kubura ibikoresho kwayo gukomeje gutuma ngo Uburusiya bwavansa bujya mbere. Bunini bw'isenyuka bituma itandukana urushaho kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nubwo Moscow yagaragaza ko hari ahantu ishyigikiwe n'urusobe rw'ibikoresho bya gisirikare, Ukraine niko yibwiraga ko ishobora guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Ubu ngubu bisa naho byabaye indi nkuru ishyigikiwe n'ibikoresho bya Leta Zunze Amerika. Ubu ngubu byabaye indi nkuru kuko Uburusiya nabwo buvuga kuri Ukraine, bubivugaho bati aho mwiringiraga babaye nk'urubingo rusadutse nta kintu bazabafasha, ni muhame hamwe ubundi tubakocore tubakubite. Mwagiye kwiringira abanyamahanga mudusize hano turi baso, mwagombaga kugiye gukorana natwe mukarindirwa umutekano mu buryo bwiza. Kuba mwarizeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwashyize ubuzima bwanyu mu kangaratete, mwashyize ubuzima bwanyu mu kaga, ni muhame hamwe mwumve. Ibi ngibi nivyo Uburusiya bubwira Ukraine, nibwo bubwira abanyayukiya bose muri rusange, yuko kwanga gukorana n'igihugu cy'Uburusiya bagahitamo gukorana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byashyize mu kaga cyangwa se byashyize mu kangaratete ubuzima bwabo ubwabo, kuko baje kugaragaza neza cyane ko biringiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ari yo kwiringirwa. Ireba inyungu gusa, ngo iyo nyungu zidahari ikora ibyayo, mwe mugasigara muhanganye n'ibyanyu namwe. None Amerika yo ntabwo ireba ngo turi inshuti, ngo mbese turaziranye. Oya, ireba cyane cyane inyungu zayo nimba zirimo kubahirizwa, ibindi ubundi. Muri Amerika naho ngo basa n'abari mu bwoba bw'ibitero bya Vladimir Putin bishobora kugira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi hari umuntu ugeze kuvuga ngo intambara izagukira muri Amerika, barahakana.
Intambara ya Ukraine n'Uburusiya uyigeze ku butaka bwa Amerika, aho leta ya Indiana muri Amerika yatangaje ko hari ikibazo gikomeye mu ntambara z'indege zitagira pilote zikomeje kwiyongera ngo mu nyanja yirabura zihungabanya inzira zo kohereza petroli ku isi kandi zikongera ibiciro bya essence ku butaka bwa leta z'ubumwe za Amerika. Guverineri wa Indiana Mike Blower yasinye itegeko ry'ubutegetsi ryongera igihe cyo guhagarika ikoreshwa rya essence n'imisoro ku isoko muri iyo leta kugeza ku ya 5 Nzeri, rigatinza gahunda yo kongera kuyisubiza mu buryo buteganijwe mu rwego rwo kurinda abaguzi izamuka ry'ibiciro bya essence. Nk'uko ibiro za guverineri bitangaza, itangazo ry'ubutabazi ryatewe n'ihungabana ry'ingufu ku isi ryatewe n'intambara z'indege zitagira abapilote zo muri kara karere za Ukraine ndetse n'Uburusiya, ndetse n'ihungabana ry'umusaruro muhora wa Hormuz n'ahandi mu tundi duce dutandukanye, aho ngo drone zo muri Ukraine zo kwibasira drone yindi zo gutuka muri Ukraine cyangwa kuboniza bari nk'iz'Uburusiya zikibasira ubwato bwa leta z'ubumwe za Amerika butwaye petrol mu gihe nanone muri Hormuz murasaza rwagati n'abadapfa kubona iri gutambuka, bisa nk'aho intambara ikugira uruhare muri leta z'ubumwe za Amerika ubwaho. Abayobozi bavuze ko ibitero byagabwe ku bwato mu nyanja yirabura Black Sea na Kerch Strait byahungabanije amasoko ya petroli ku isi, bituma ibiciro bya petroli bigera ku rwego rwo hejuru cyane kurusha uko byari bisanzwe mu minsi ishize. Iyi ntambwe ishimangira uburyo ibikorwa bya gisirikari biri mu birometero bihumbi biri kugira ingaruka zitaziguye ku butaka bwa leta z'ubumwe za Amerika ku baguzi b'ingufu indani muri Etats-Unis. Mu byumweru bishize Urusiya na Ukraine barahanganye ku byambu, aho ibikomoka kuri petroli byose byahise bibura n'ihungabana ridasanzwe, umwe ahonda mugenzi we ahombye mugenzi we. Ibi rero byongereye nanone ikibazo. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yagabye igitero ku mato 3 y'imizigo mu karere ka Odessa muri Ukraine, ivuga ko yari bitwaye ibikoresho bya gisirikare mu gihe Ukraine yakomeje ivuga yuko byari ibikorwa byo kurwanya ingufu zari zitwawe atari ibikoresho bya gisirikare. Nk'uko bikomeza kugarukaho rero leta z'ubumwe za Amerika bikomeje kwibaza uko birazagenda cyangwa se uko bizagenda mu gihe urugamba rwarukomeje muri ubwo buryo hibasirwa ibikoresho by'ingenzi cyane nka petrol ikenewe n'abaguzi benshi muri leta z'ubumwe za Amerika, mu gihe abanyamerika bamagana intambara igihugu cya Amerika cyishoyemo muri Iran, ari nako banamagana ibikorwa bya gisirikare hariya muri Ukraine, bavuga yuko bitumvikana uburyo Amerika iri kubyitwaramo, bagasaba yuko Amerika yahagarika ibyo bikorwa byabo bya gisirikare kugira ngo harebwe uko basubiza ibintu mu buryo. Gusa ariko nubwo bavuga gutyo ngo barebe uburyo basubiza ibintu mu buryo, andi makuru yo ntago ari gutya bivuga. Andi makuru ahamya neza cyane ko leta z'ubumwe za Amerika bisa nkaho zashyizwe mu kangaratete no kuba ibihugu byishyize hamwe by'abakomunisiti byarakomeje gutambamira inyungu za leta z'ubumwe za Amerika. Tugarutse nanone kuri misile zikoreshwa mu bijyanye n'imirwano, Ubushinwa bwongeye kubangamira leta z'ubumwe za Amerika, aho misile z'Abashinwa ngo zahagurukije iterabwoba kuri leta z'ubumwe za Amerika. Ni misile ballistic nshyashya igihugu cy'Ubushinwa cyagaragaje ko ari misile z'ingenzi cyane amaze iminsi bahugiyeho barimo gukora, misile Amerika itigeze ibona mbere. Ubushinwa bwagaragaje ibirenze ibyo kurasa misile zisanzwe za DF-17 hypersonic. Amashanyarazi yagaragajwe na Beijing bagerageza intwaro zabo ashobora kuguma mu bitekerezo by'Abanyamerika, bigatuma bigorana ku mwanzi washaka gutera Ubushinwa ndetse no gukurikirana iyi misile bikaba bigoye. Ni imyitozo yagaragaye bashaka kugira ngo barebe misile zabo ko zigenda igera ku ntsinzi neza, hakoreshejwe roketi za PLA, ibisasu bya ballistic bya kirimbuzi by'Ubushinwa byikorerwa n'imodoka byaroherejwe mu kirere. Kandi DF-17 ni ikintu kidasanzwe. None ni iki mu byukuri? Iyi ni system ihuza rokete iterwa mu mbaraga zidasanzwe yikorerwa n'imodoka byabugenewe hypersonic grid. Ni imbunda yongera imbaraga itangira kwihuta cyane igeze ku cyiciro cya gatatu ku buryo bukabije. Nyuma ngo ni missile igenda itandukana yicamwe ibice nk'uko za satellite zamurwa mu kirere. Nyuma gutandukanya igice kimwe kimanuka hasi ikindi kigakomeza kigana aho cyagenewe kujya. Iyo miterere y'ubu buryo bwa missile imeze nk'icyogajuru ikoreshwa mu kurasa ku ntera ndende. Muri rusange ikurikiza umurambararo munini kandi ushobora gusobanuka nyuma y'uko irashwe. Ubushinwa buvuga ko DF-17 ariyo yonyine system ya mbere ku isi y'intwaro za grid missile zidasanzwe. Ubu nibo bambere bafite intwaro nziza kurusha leta z'ubumwe za Amerika, DF-17.
nta yindi ntwaro yigeze ibaho, nta n'izabaho iruta iyi ntwaro Ubushinwa buteye bwagera ku yindi. Muri make Ubushinwa buti twebwe dufite icyo mudafite, dufite icyo mutazi, dufite icyabahonda, dufite icyabakocora, mugenze makeya mutaza kwisanga mu bizago bikomeye, mugende makeya mutaza kwisanga twabahombeje ku rwego rudasanzwe. Iki ni igihugu cya China kibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutyo. Yagaragaye mu ruhame mu gihe cy'umuhango w'Ubushinwa mu mwaka wa 2019, kandi bikekwa ko yari mu butumwa bwa PRI kuva mu mwaka wa 2020. Gusa uhereye mu turere two mu burasirazuba bw'Ubushinwa, iyo ntambwe iteganijwe ishobora kugera muri Taiwan. Muri make iyo misiri igenda yirukanka mu mwanya muto gusa. Urugendo rw'ingamba ruhera mu Buyapani ukanyura muri Taiwan rugera muri Philippines, kandi uburyo bagerageje cyari igikorwa gihambaye. Igice cy'ingenzi muri iki gikorwa ntabwo ari umuvuduko wa misile cyangwa se aho intera yabo iri, ahubwo nuko byagenze mu gihe bageragezaga. Bivuga ko iyi misile yakoze urugendo rurerure cyane mbere yo kwinjira ahandi hantu, maze ikarasa neza intego. Ibi biha imbaraga za rocket umudendezo mwinshi mu gihe cy'ibikorwa biri igihe baba bari mu kaga k'intambara. DF-17 ishobora kwimuka mu mutekano mu gihe yaba imaze no gukoreshwa. Icyo gikoresho cyo gukurikirana kiri muri DF gituma iyi misile yajyana aho bayohereje, icyo rigiye kwirasa yabona kigiye hirya igahindukira kajya kugitikura. Muri make nk'aho ifite umuntu yitwaye, bitewe na za sensors bayishyizemo. DF-17 ntabwo igaragazwa nk'igisasu kigenda vuba gusa, ahubwo itegurwa nk'igice cy'umuyoboro ukomeye cyane wo kugaba igitero giremereye cyo kwibasira buri umwe, ndetse no gukora ibitero bidasanzwe mu buryo bw'imbaraga cyane. Ngayo rero